Dobar dan, dobrodošli na moj mali kanal. Evo jedna nova informacija, pošto mi se često postavljaju pitanja vezano za punomoć. Vi ako želite da napravite punomoć ili ako želite da napravite određenu izjavu koju bi poslali znači, u matičnu državu, to je znači u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i tako dalje, vi u ovom slučaju ne morate tu punomoć ili taj tekst te punomoći ne morate prevoditi na njemački jezik. Znači vi faktički možete napisati punomoć na vašem jeziku i onda nađete sebi jednog notara koji je u vašem gradu, raspitajte se kod različitih, inače oni imaju tarife fiksne što se tiče takozvane ovjere i vi tražite od njih ovjeru potpisa. U njemačkom jeziku se to zove Unterschriftsbeglaubigung, jer ništa više vi i ne tražite. Sam notar će vas možda eventualno pitati šta vam piše u toj punomoći, vi možete njemu usmeno objasniti o čemu se radi, on prilikom ovjere će napisati da se nije pozabavio sa tom tematikom iz tog predmeta i napisat će ili može napisati da ne govori taj i taj jezik, tako da ne može ništa reći vezano za sadržaj. To vama i nije toliko ključno. Ključno jeste da on ovjeri da ste bili tog dana kod njega u njegovoj kancelariji i da ste vi imali dokument ili ličnu kartu, osobnu kartu, pasoš, putovnicu i da ste se iskazali da ste vi ta osoba. I svojim potpisom potvrdili da ste vi ta osoba koja je se pojavila. Znači, vi pišete punomoć na vašem jeziku, na vašem maternjem jeziku, odete kod notara, uradite znači tu ovjeru, eventualno može biti neka varijanta da vam se traži apostil, onda pitajte novinara na kojem sudu je on registrovan kako bi mogli otići na taj sud i potražiti ili zatražiti apostil pečat koji ćete dobiti onda od tog suda gdje je znači registrovan taj notar. I nakon toga taj njemački dio, taj njemački tekst ovjere vi možete prevesti na jezik koji vam je potreban i samim tim ste završili. U tom slučaju lakše vam je, jeftinije u svakom slučaju da ne prevodite znači tekst opet na njemački pa opet na maternji jezik, čak ako imate porodicu ili familiju ili notara ili advokata u matičnoj državi, to je znači odakle znači gdje trebate da pošaljete tu punomoć, vi možete preuzeti taj dokument ili taj tekst, upisati vaše lične podatke i s tim ste vi završili. Znači, punomoć se piše na način da je vi napišete na svojem jeziku, notar u vašem mjestu gdje živite ovjeri tu punomoć i ta ovjera se prevede, znači koja je napisana na njemačkom, prevede se na vaš jezik, na bosanski, hrvatski ili srpski i nakon toga vi možete ići u domovinu i predati ili poslati taj dokument, punomoć ili izjavu koja vam je potrebna. Ja se nadam da sam vam mogu pomoći u ovom kratkom izlaganju šta je punomoć i koliko je jednostavno isto izvaditi, jer često se susrećem s tim pitanjima da li ona mora prvo biti na njemačkom napisana, može li ovako, može li onako, znači isto pitanje koje se postavljaju meni, da li sam ja notar, ja nisam, ja sam samo sudski tumač, znači objasnio sam vam postupak i nadam se da će vam pomoći u narednom periodu da uspješno završite vaše poslove. Hvala vam puno na gledanju, na praćenju, podijelite ovaj kanal, lajkujte, napišite komentar i ja se vama zahvaljujem na vašem trpljenju i pozdravljam vas srdačno. Svako dobro i prijatno.